vprašanje imam za tebe. Povej. Kje je bila najbolj prodajna pijača v letu 2025? Strawberries, cherries, matcha. Da. In zdaj jo bom vam prikazala. To pa ni za rožico, to je za gašpire. Jep, vsak dan delam sveži pire, jagode in manga, tako da pač karkoli od tega dvojega dobite, je friško. Basically damo about this much. Tega je pa to pijača z ledom, just so you guys know. Naš Matic je produsov led. Se najbolj priporočamo z kokosovim mlekom, tako da kašper je kokosovo mleko zadovoljivo zate. In potem dodamo secret sestavino našo Sofir mačo. Takaj ne moč dobiti Ljubljane, to je tako perfektna mača. Voila! Gašper, your drinky drink. Pomembno pri tem je, da ful dobro zmešaš. Hvala. Prosim. Pač to je noro. Dobro. Dobro. Je z razlogom najbolj prodajana? Ja, je z razlogom najbolj prodana.